Jonathan. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a tiller of the ground. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering from the fruit of the ground, and Abel brought of the firstlings of his flock. And the Lord had regard for Abel's offering, but for the offering of Cain he had no regard. So Cain was very angry, and his countenance fell. Cain said to Abel, his brother, "Let us go out into the field." And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. I am a soldier of France, and France is a superpower in Africa. Through me, France have shared friendship. You will not be forgotten. But make no mistake, war is terrible. But once war is here, every man must be a soldier. But please, have discipline. Only discipline will bring you victory. I'm sorry to be leaving now, but please, next time I come back, not so many dead bodies. The work of the church must go on, though I doubt if any of these things will still be here when I return. Nothing is sacred. These people are going to tear each other to pieces, like dogs. This is the only way they know how to fight. Black man is a coward. You are a racist? They're not like whites. They suffer like animals. They are like children. They have no higher culture. They lack depth. That's the way it is in Africa. They are like children. But this works both ways. Their souls are more open. So I won't know about their souls, Father, but they are not worth one of us. Sorry, we must leave now. Please, come back when things are finished. God be with you, Father Kennedy. Bonne chance! The rebels will close the road this week, and maybe today. Things are moving so quickly. You have nothing to fear. France is looking after the France. Kirimo padi. Niba yari nyoko, mwembi ni muzi. Ibindi turabivugana tugeze mu cyumba. Ushatse waza. Mbabarira,
oya rwose padi padiri rwose mbabarira reka se kumwe oya rwose mbabarira Father, please. Gira impuhwe padi padi akabazo abantu baravuga ngo umuhungu wawe ni inyenzi oya rwose nababwiye ko atari ukuri Etienne afite imyaka 8 gusa ntako ntabagize banze kubyemera cyakora banyemereye kurinda umukobwa wawe ndakora ibishoboka byose ko sinatinyuka kubagondoboza birenza umugabo wanjye mbabarira reka ndebe umugabo wanjye yaboneka wajyanye na Etienne vuga boro gacwa ngomba kubereka ko ndi ku ruhande rwawe umukobwa wawe aje iwanjye we n'umuhungu wawe mwagira amahoro savuye ese ubundi hagiye kuba iki watujyanye twese hamwe ashwi ntibyoroshye baradushunga cyane uzi amakare yabo bashobora gukora umukobwa wawe byamfurambi niyemeje kuba murinda namwe mukagira agahenge urarizwa se niki azarokoka maze ajya bibuka ntabwo ndi kure ariko si murabikorera iki igihe kirageze ngo roho z'abatutsi zive mu mibiri yabo zijye mu ijuru
urabibona ute ushobora kumbera umugore nta mupadiri ugira umugore. narakwitangiye ndakurokora interahamwe ngo zizemera ko umusaza wawe atari inyenzi nimbereka ko uri umugore wanjye. Oya padi ntibishoboka rwose. uribwira ko ubwiza bwawe hari icyo bumbwiye ushatse wasubirayo ndetse ariko abatutsikazi mwibonyemo iki gitangaje? Ceceka! Wacecetse koko! Coca-Cola ukanda morada. Yana ukanda morada. Yana ukanda. Vamos caralho!
Papa. Papa. Tutsi cockroach. Ah! Ibi ni ibiki koko? Umugabo wanjye ari hehe? Umugabo wanjye ari hehe we? dore inyenzi hano. Mumbabarire, mumbabarire, mumbabarire. Twishe abatutsikazi bose. Inkotanyi zabo nizigera inanga nzasanga nta n'umusigaye. Habe na mba. Ubu nta batutsikazi bariho. Nta batutsi bazongera kubaho. Padiri arashaka kujya kuramukanya n'umuryango wawe. We are here to provide security for the civilian population. We have a mandate and agreement from the rebel force to be stationed here and provide you with humanitarian aid. Now, we cannot provide security throughout the area or even the whole of the town. Those who wish to do so can move to the church compound where food relief will be given.
We want to leave and be escorted to the border. The rebels are killing people. They will kill us when they get here. The road is under rebel control, as you well know. We had to wait 10 days to get here. We do not have a mandate to move anyone. Don't worry, we'll protect you. We'll move to the church now. You know, the people are so friendly here. And it's such a beautiful place. Only it wasn't for the war. Well, you say that, but it was reported as organized ethnic killing. To be truthful, there was an element of tribalism. There always is in Africa. But of course it went on both sides. The Tutsi killing the Hutu, then the Hutu started killing the Tutsi. You know, of course, that the Catholic Church has been accused of complicity. The Catholic Church is not a tribal institution. Don't fall for that one. Batista yashatse kunyitwarira. ngo nde Inshuti yanjye yitwa Batista. kisi umutekereza Wowe se wagiraga inshuti? yitwaga Fabian. Hari imibonano mwagize? cyane rwose nagize inshuti ebyiri gusa nkawe. Ikimbabaza nuko ntabyo twakoze. kubera iki se ntabwo wari umwizeye? Nari mufitiye icyizere, niyo mpamvu nari mwizeye. yenda hari wakeka ko azarushaho kugukunda. Yari yaranyihebeye. urakeka ko yaba akiriho? Urakeka ko tuzabaho? ushaka kuzabaho. njye banteye indwara. uko bizagenda kose nzapfa. si nkawe na padiri wawe. ntawe ufite ubasha wo kwegera. uri igitangaza. Twafashwe ku ngufu ko turi beza. njye ntacyo bimbwiye kuko n'ubundi twagombaga gupfa. Ubona tukiriho nuko hari impamvu. Intambara nirangira, inkotanyi zikagera. Nzababwira ibyo aba Bahutu badukoreye. Abahutu bose bagombye gupfa.